sanibonani Africans, sanibonani. Nibulisa wonke ama-African around world in Africa. Niyambulisa ninonke and nimthanda nonke ma-African because I am African. But ke le message niyisa ku all African country that is neighboring country with South Africa, like Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Swaziland. But this message special to Zimbabwe, Mozambique, Swaziland. Ndiyamcela maZimbabwean, Mozambican, Maswati, Swaziland, nihlangane nibe umuntu umnye, niba one African nation. Lama country amathathu ndiyamcela, ndiyamncenga dibanani nikwazi ukuthi niyenza a collective of all those three countries. Nihlale endawoni one, nithetha ilizwe libe linye against South Africa. Why nithetha kanje? Ndicela lama country amathathu, Swaziland, Mozambique, Zimbabwe, as leaders zabo na population yalawo makhandri wahlale phansi wavale iziborders zabo zonke, kungekho moto noma itrain noma itruck noma yini isuka eSouth Africa ingene kulawa makhandri, wangangeni, kuvalwe ngci for 1 month, just 1 month basivale iborders zabo, kungekho kusebenzisana neSouth Africa. Sibone ukuthi the minority of South African people who doesn't need all those people from those three countries bazokwazi ukuthi basurvive ngaphandle kulama country amathathu. Ndiyamcela ma-African, nina niphila kulawa ma-country, ngicela le message lozoyifumana I spread all over Africa countries kude as leaders alawo makhandri amathathu bade bayifumane le message, nepopulation yakhona ifumane le message. Ngicela iborder yeZimbabwe, border yaseMozambique, border yaseSwaziland zivalwe ezo border, kungekho budlelwane neSouth Africa. Sibone ukuthi iSouth Africa izokwazi ukuzimela na, okanye ipopulation yalawo makhandri mayiphakame iyonkana iyoma emaborderini, ivale ukuthi akho umuntu ungena. Bantu bakule baseZimbabwe bangangeni eSouth Africa, bantu base Mozambique bangangeni eSouth Africa, bantu base Swaziland bangangeni eSouth Africa, abantu base South Africa bangangeni kulawa mazwe amathathu. Sibone kungekho into ishukumayo, sibone ukuthi iSouth Africa izokwazi ukusurvive na, because has been a long mission South African torturing his brothers on his own country. So kumela lamazwe amathathu waphakame athi no South Africa, hands off with another neighboring country. Balibala ngokuthi if iSouth Africa ingaba nelishwa ibonywa ngamanye amakhandri yase overseas, ayikho indawo iSouth Africa engabalekela kuyo. Izobalekela kuwo lamakhandri ingawafuniyo, kuwo lamakhandri ibulala abantu bayo. Nithini ninazi leaders alawo makhandri? Kanivukeni manisebenzise ingqondo zenu, okanye niyenze sure ukuthi iAfrica iba yi-1.
because lento iyenziwa eSouth Africa. Lento anizothi hayi ngabantu nje bahlanzana nje bathathu babini egrupanyana, but i-government iphi yona yalawo ma-country, because i-government iyakwazi ukwenza isimemezelo ukuthi hey lento niyenzayo kumele nikhumbule ukuthi la bo brother benu, labo bo sister benu. So ndiyamcela ma-African, nina nje abathathu nje lawo ma-country lawo, Swaziland, Mswati, vuka. Zimbabwe, Mnangagwa, vuka. Mozambique, Chapo, vuka. Uyekela i-population zenu, niziyekele i-population zenu zivala amaborder, kungekho into iphumayo, kungekho into engenayo. Sifuna ukubona ukuthi le msebenzi bathathelwa yona, nabafazi bathathelwa bona, zonke izinto bazithethayo ba-accuse abo brother babo bazozifumana na. So ngicela wonke ungum-African uzofumana le video, uzoscrolla yodibana na le video, makayishare kude yofikelela kwezi-leader. Nifuna nalezi leader zala eSouth Africa ziyifumana le video. Nifuna lezi leader zangapha eZimbabwe, zangapha eMozambique, zangapha eSwaziland, ne-population yakhona badibana nale video, bajoin i-force yakuthi balwisana lento le. Because kula ma-country lisho ukuthi bakhona abantu base-South Africa, bakhona abantu bayenza amabhizinisi kulawa ma-country, bakhona abantu bachade nabo abantu bakulawa ma-country, but ayikho into bayenzelwa yona ebuhlungu than le bayenza eSouth Africa. Bahlukumeza abantu abamnyama bafana nabo baphinda bababulale. So ma-African, if lisekhona i-country la e-Africa lizitshela ukuthi lona libhetela than any African country, kumele kudilwe nalelo country. Yiliphi i-country? eSouth Africa. South Africa uyalibala ukuthi on my own knowledge, South Africa yona bezosibiza ukuthi is a mother of Africa, because all ama-country wala e-Africa makude awikho kude ne-South Africa, bakwazile ukuzibonakalisa ukuthi bayidefende ngesikhathi sencindizelo. But ngoku babhatala ama-African ngani? Ngegazi futhi. Instead ukuthi babambrese, bababonise indlela ukuthi kude kuyenze kanje nakanje, masenzeni kanje ema-African. So ndiyamcela ma-African, those 3 country masijoyinane, zibe mnye, zifight against lento le nepopulation yakhona. Sibone ukuthi okay, 1 month, not just 1 month, kuvaliwe yonke imingxele, kungaphumi imoto, kungangeni imoto, kungangeni kwamuntu. Bazoyeka nalabo ngizwe la ukuthi bacele ama 5 million bayohlala eboard, instead ukuthi acele 5 million ku government azovula ishops, aqatsha abantu basokolayo eSouth Africa. Ufuna i5 million ukuthi uyohlala eboard. Iyomnceda kantoni le? Ayekela ukuthi ngicele 5 million because ngidambile esuswini nasengqondweni, ngizawutsha nefamily yami. So instead yena ngabe clever yena ungize mqunu namphakela umthakathi wakhe, bayazolenzana, bazothi ma-South African singasokolisi ngalabantu, masihambeni sizovala amaborder wonke angena la eSouth Africa, kungaphumi imoto yalapha, kungangeni imoto yangaphandle ilayishe noma yini na, and then the rest sizobuya sikline wonke umuntu lapha aphuma angene emazweni wakhe, kungasangeni umuntu. Angayithethi lonto leyo. Badoma ukuthi ulungise ilizwe konye umosha iSouth Africa ukuthi mayifane namazwe masokolayo. AmaZulu mana apartheid kufana nabelungu labasihlukumeza kudala nangokusakhala ngabo, and uma bangayeki lento le bazosola amaZulu kakhulu. But danke, ngicela wonke umuntu azofumana le video makayishare ide yofika kubo. Danko.